action ya fachi ya musokubanga action mukasai tuli tulomba ni to d'abord anja tangila kasai bwalo bwa kasai kikuba fachi anje kutangila kasai atu tokulanga naha mukasai kamwena makutatu to d'abord bantu banje kuheta mijimu ijimu kwenza bwalo bwa lelwe utufutwa kula bwalo bwa bya kudye bikola mushinga me bantu kabayine makutatu lelwe bya kudye mbihweka mushinga me kakwena makutatu anku fachi anje kukreye mijimu bantu baheta mijimu ijibu mwa kwenza bwani kasai kamona mwa avancer kuye kumpala atu tokulanga na kasai kadi hanshi bantu bavumu makalenga kala babunyi mbabwele kabiri mubukalenga budiko kupinjeu bobo mukabene bitabuje bwani kasai kamona mushindo kwa avancer kuye kumpala to dunga nyiga irudio shebe fachi mushindo ga wa kusomba nabo ba mushindo wa fachi kusomba nabo yeye ki mfumu waditu udini di ye yanga te decision walo te to katana basobwane bantu bavuba dirisha kala bade banyanga ditunga be kala kabide batungunu ko bwa kutudirisha kabide to bwalo bwa bade batushechi tudiye mbobo fwachi ye musobwanya longolola kasai anje yenza mushindo wanyi tumwana midimu mu province wetu mufwa bwa mpinje ukahi umwenye kachimu kriza webo wa kachabatu lela katu ibanje kumwana nzala yaji kema nzala chata mata manungo ka mfumu sinji muboba nje muboba ncheto yabo bunena to babela batambalo kambuse tu wana munya kutombema banagimba na chimbemba mayele na yaba sungula baba yabwe banagimba na chimbemba mayele na yaba sungula baba yabwe batoto magula bajini baba yabwe batoto magula bajini baba yabwe awabe nguto ebani ulala awabe nguto ebani ulala chukwetunte kwanyukute shindwa kasuma senga jagangumba wadi mogile banakimba na yichimbemba mayele anayaba na basungula baba yabwe batoto magula badini baba yabwe awabe nguto ebani ulala chikwetunte kwanyukute shindwa kasuma senga jagangumba wadi mugileyo oyaya wanye nyamwaga mona chimbemba mayela nyamwaga mona chimbemba mayela banaya basungula baba yabwe ajanga jige machimbemba mayela banaya basungula baba yabwe jumwaga mona chimbemba mayela banaya basungula baba yabwe oyaya wanye chimbega sambawe chindelela mawanye amajanga jige machimbemba mayela banaya basungula baba yabwe batoto magula banyene baba yabwe awabe nguto ebani ulala oyaya wanje chikwetunte kwanyukute shindwa kasuma senga jagangumba waje mogileyo
chimbemba mayendo mwana chimbemba mayendo mwana chimbemba mayendo chimbemba mayendo chimbemba mwana chimbemba mayela bana yabana basumula baba yabo bana yabana Vitungaji lelo ngini sanga jabunyi wanu mulima manyani ukukavu kubakukona bwanyi kati kutwa kubamanga kijina mwanyimengu mwamanu nikaba kutwa kijina katina kuto kati timu mbangezela lelo nulumu mshabundu mmefu wakakukona Mujimai bana betu lelu ndicho kujalisanga mimi kisanga jakuwa bila nyingwa mutangwe ukukalenga mwetu Wasetu kufika kuitaka wina kukalenga Irubi takanabi Limba nungu ya muti kosu Wani Duwa patukamu walumunena Kantukaluka Kaluka limanda Makunda Ujeneve Tujibena mpungu Wena mponga mwamba kutuka kwa Geneve Kadi pato hapa tukumu Wadusa Lwanzambi Tetu kutomba Wanjumui kila imwane tukamba Ndani nureja hii Mutante Tetu kui kila nenda Tetu ni Ngale Kadi Tetu babidi Tuli parti ilinena ilima representation mkongo mujini kati mutu huja kuwela kanumala bila mkongo mujini alors mutu bapanda limba kutomba kubwanana iye yokuwanjilani to watatu wewa uli mwana wantambwa Ujuma ndilani to nane duwe ujuma mwantambwa Tambwa mufwa kaimushi jila jitu mamuti muto Bijibi kengela ni utuno kanimuti mwantambwa Yana utoni muti mbumu toni muti tupeta kukalenga Lema ni taba wakushala indonda te Tiwalukai Ndimu kwa kunu leza Mukalenga vital kane Ndimu kwa ne Ndimu longa kwa se Ndimu tutila Dika zikol Dikol amena nena Dinanga jija mfumu wetu Etienne Tshisekedi wa mulumba uya kulajani Uju itaba wa kupinga na panima
ulomba tena tena bonsu wani bitaba kumfumu wa Tshisekedi Tshilombo Tshilombo. Voilà qui va s'engager. Alors moi là il quand même pas de bon batatu bamamu songaluma zonga kazimwenyoyi Président Félix Wasikila Wabuli Félix mwana wa Nzambi mwana le 23 décembre 2018 décembre Mufunda Félix Bungwali Bungwali Akonyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba wa Moïse Lagwao Josué Félix Etienne ba mu Israela mu Egypte wera mu Kwefi mu Ghana mu Jerusalem tena Mozambique Félix Tshisekedi ujeni programu kwa bana ba Kasai wa Kongo mzima Tunafika Mukasai mu 16h. Mwa wale kumesu abako ngolepo bonzo Ipunga Jima Mujimai Kasai Oriental le centre c'est Félix Tshisekedi le leader incontournable. Mon français, proclamation des résultats. Tout à l'heure, délibération à 2023. Proclamation des héros, mon Moueto, Mouetani Tonga, Félix Tshisekedi. Voici. Watu déjà campagne Moutisansa. Wapeta plus de 4 millions wa Bantu. Wa Bantu wa Saka, wa Abor, wa Vital, les Félix. Wa province, wa Soa, Kuleja, wa Mamu Est de Mujima, wa le 23 décembre 2018. Wa la télévision, Mchidukai, wa Mujima, Bukavu, Iji, Kabare, Walungu, Kamanyola, Sange, Luvungi, Uvira. Kata Jiji, Nord Kivu, Sud Kivu, Baraja Biafini, Umunya. Mon province orientale, Wituri. Après Mounia, tu as beaucoup de sagani. On va nous rappeler Karelo. Mais tu vas faire ça, voyage au pays, on doit faire partie de Bantu, président Mousswa, il a coupé sa message de la compassion au Banamou Nord Kivu. Mais il est venu là, le monde Moujimaï, capitale de la Mantifère, et la capitale des Zéroato, capitale de Maïto, dans les 100 premiers jours, j'ai ressuscité la Miba. L'entreprise Moulena, c'est pas que ça plante de Miba, 10 000 personnes, immédiatement.
Yohani Muzimali ni problème wa mai. Ni problème wa njia. Ndio ni hayani. Sabana. Bapa namba kwa ndio kupatina. Ni problème wa hospital wa mama ni ba docteur. Ni problème wa sécurité. Problème wa liberté. Na kwa president yekaenda uruwambira kwa programu wenza. Lero abajene betu bo prezo wa mwanzo. Bajene yekaenda urata shajao. Wabajene kama unapata chance wa kula sato. Badi mutisuko, badi mina jama, kutuweza formation professionnelle babajene. Kwa wajiza, kwetu kayetu, kudupresha mdimu, kudupresha salaire, mwipa, wa pauvreté, weza chini, uzika. Kumpana kwa piapi université, weza shisha humanité, jeune ronso, songa luma ronso, unaweza service pour la patrie. Unaweza msalai une année. Wakuna kitu kwa vitu vile fame. Tulikuwa kwa kitu kwa vitu. Wabasalai Presidale kaedo luamila, wabapolisie, wabalungishi, wabafonctionnaire, tulipora mama mubezi, tulipora na madini, tulipora kwa nai, tulipora problème wa Kongo ya leadership. Wili wa mfumo badi wa mujima modi. Na kwawe mwenboso amba kalite nitele kampani Lomba le 23 décembre. Loa numéro aji. Numéro combien? Numéro combien? Kwa portable, tukuletoni, aspesai. Aspesai kwa ka. Wetwao jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia Kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuifa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu baji bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine 15 mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabia falukama makumi chitemene mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena Kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumwe
kweka kwa mbongu kibwalukai bena kasai mba muangala mundonga muyetu tudi twakula bwa kutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke kasai kakudi bitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba mumwakulu wa kujibela chuluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mukasai oriental bo sufamu bwa kuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu Kumila lokuno ambila malumalenga dikeni programme wetu ututubanga à partir le 19 janvier, je pense, Dibadji va proclamer prestation de serment le 19 janvier, donc à partir du 19 janvier, nous avons tout le programme Kaï, le programme est tout, on dit centré, Pabalouwa, Mwana wa Mwena Kongo. Kwa mini, Tamba Kutunyanga Tidunga, encadrement wa Congolais. Congolais, Nasoa Mpunkola, Nasoa Zonga Luma, Nasoa Mwana Muteketa, Bibi Kengela, Bukalenga, Bouloua, Wanjuteka Congolais au centre Wanalon. Mwana Fadiole Dibwa, Bikengela, allez-y pour mon maternité malin. Allez-y Linda, Bikengela, il y a la condition, il y a vie, millénaire. Fadibo, Balela Banababu, Bamanyaku, Koresha Fani Limpa, Wabana Dina, Bamon Machine, Wakuya Kumpala. Wabon Kuya Kumpala, Zikela, Tula Safika Go. Petit programme est tout 3 minutes, Tula Safika obligatoire à partir de Wabon Machine, ni bâtiment d'utilisation secondaire. Hapo tulitaka kabijibaleji badibashiaba na tombe luto. Watu kaka wakikala kabiji pretext yenu ya ono kujima prime parental kujima na lito. Kalasa niki kala kabwela sana na. Lito apati wa matende na pone lito ni kwa jima Munali kwa Liberia. Kubijon joué ya mouvement Boudipeta Bukalenga. C'était graduat, Mwikala, gratuit. Kimwenjwa mwanzo yeya. Bukalenga putu pripatila, Bukalenga ubikabidi wa lelo. Bukalenga kwa tabowa. Bukalenga kuchipa tena Kongo. Bukalenga kwa buivi ni mutima. Dela mutima bon. Bazibamanya nyimbi mufranga ya bela ya leta. Bamanya nyigitu kujitu kupika kukalenga balokupinga za bibios ba leta bila. Nitu weza tintu tibutu mwetu. Pelezai.
wakwenda kitutwendeni nitugweja kintu kibuntumwe tubikila état de droit nulibamanya état de droit nulibamanya état de droit état de droit bukalenga bunena budikumu twa maluo kubanila kudifunwa dituma kudisha kunemeka neini mikandwai qui état de droit. Moi, nous pas dit pour moi, dit tout le monde qui est dans le China, mais il est à nous. Quand on a pris la montre, on a pris la montre, on a pris mon état de droit, si on fait la montre, on a pris vite. Moi, nous, dit que quand on a la matin, on a pris tout badi, on a pris tout badi, on a pris donc, nous on a le mafia. Benga mutu ngaba nungu na lelwa badi batunyani la somenu matukongo badi batunyani la province wetu wa Kasai malwa ufunyo kwa ya idi shika idi ya limai matuwabu akadi ajibala malaba watu twanga tabukalenga bukalenga mwetu kwa fikala bwa lukinuto kwa fikala bwa tijito mwana yofu ulimwana wa Kongo uliitakushala mu Kongo katwena baswali bantu banyema baya mutimwani to bali bashala kuneku ulimwana ni umutu pakana dans le passé apinga na mujila muimba ni tuvana nenda kwa kala bwana ukimwanya ni umwana tata muntu achipinga jila muntu mwena tibute ukumwanya ni umushipa ya mana anti numutenda dela fami wa mufwau niba mungo kakutubaji ayanu kuitaba kulipa mungo kula ukamenga mwetu kwa kukala mwaluki muto ukamenga mwetu ni kukala kwa kwasa jituwa bana betu kaba nchini to bantu bakuni balibala kuno wambila ni wakuibaka jituma ja Kongo ikigegera kuinjila katima kuni makumwa ya bidimu mafi kudisani katwena nibali iter balibana na jitungeji nibalibana mabana bakuli tunato bukalenga bupya bukalenga buli munanga jitunga jetu unanga mwana wa mwana Kongo walu tuli malo akuni akufina batu tujiza walu waku kuibaka état de droit tukuweza administration nuliba mona tuliba tumato esu wako mbana betu terezali ndiyo mwambila ni bana betu baku es non adike ndike mato dike na dijukumba ku nelo badi mona bana betu nuli mwakwela mwitu nwambula manani nwambula bimoma nubangambi tellement c'est insupportable matu konsoir bokabe na bobo mitulu to bamamu bakaya kubikini mukubikini kate na bamanyani dilolu nafinga na kumbelwani kakupinga na to dilitwadi ijamu na matukon songa kaji badi bakwata kubukola bamunyanga kubukola donc ndino milani dilitwadi keza kubya mpongo Iwalukai mema ni mukalenga vitaka kamene tutunu mabwani patu kala patu teka kumutu kwa jitu mwitaba bwani panju ya kuturovela ku est toni patu yupingaja italala tulibamanya dimba wani bana betu bamuka sai mbate na pabikolo nanga bana betu ba lusekalo wa district wa Ibaya ni
district watilenge kabela mwana tulibamanya bingi bakatu bakundulegela to na chape bikala batekela eta major wetu ku est mais mesu nikala makanila kuneku bwani muntu waku ntatu imagenga ndishikani peshi nditono kukalenga kutupipatila wakundu shilakaba tesu bakalenga bamalaba nituikala bapika benu kato akuikala tunu shiyame mumupika to tesu nituikala bena mudimu benu ikala baji matati wiki ikala tulwezela udini bumanji wa buni n'est pas d'ailleurs dike madi tudinadi ndifu minaku banji wetwa wa bwatu wa kubanje kubakuba amalo ni bon ikala badute ikala finyewu déjà batinisha waniwamanya wewe muntu legela banati tito ni kuwepata wewe muntu shila kwa kwamba tukuweza vipi kadite tuamini wewe kukalenga Mungu kumina kulipewa watu tinisha nani watu ni mtu wa tinato kukalenga Mungu kumina kulipewa tuku kulombola ni peuple wetu kiwakai mwenye kaloto ateka tutu bikila bakalema tutu bikila za investisseur bantu bati batwa pour investir nous-mêmes pour pêcher babongole nidimu pour bikala bamba banata bamunishe sikiminali tesu tushala petuni wetubanji pour banata babundamu ganya ma cuivre, ma zinc, ma diamant, ma or. Tout wangani, malo akuikala kuti yanata mudibu brut, kuyanabi, kakwena kabidi kokuto. Tuindewu, nunula kwangata bidwadi, nueza nima industrie ya transformation kwa tukuleku pesala na kwa kumulonga wani, anjai, kuya, kweza litunga mudibu. Walu yenano lejini alataka kabukala katika kufustato wakwela vitu unatoa sakila ikofu ya kwenda mugini epui mugini muna hanu nuweza wakumanya kulama jituma walu nono ni mugini kudi depuis kiwela da AFDL munenu hamona paji ya ike se mutumunuka nuka kwende na maluma kwa meza kadi munani mugi makalenga atena mutima bali munemu apa manu kesha manu shiabantu chana mugi bapana toni pesa wachilamba kweza amama ma formation mugindo wa kweza mijimu na tukitu wa supprimer to bantu batukengela bakengela pa mujitu ngeji ikengela kwa pinga zila fierte ni dignité jabu bobubina nikala mu condition nimba wabamona mwakwezela jitunga mujimumuika jitunga jii nanu leji mutikosu walu wa programu wetu munena mutama munena tulitubangula à partir de recensement pas du tout recensement bakumanya ni bakongole bina tulibunyibishi ai wale wabuwajiki abu wakugweza malonfu wao tumanya ni bakongole tulibunyibishi nibadimuni tunaja Kongo nibadibaki kuma tunabeni walitumanya tulibunyibishi kofi kalama programu tumanya mshindu wa kwenda programu hai kadi lelo mudinda patwa diki mudinda ya lelo tumbulungu wani bosha efuwa teni tukatuje mjani abu walu tukababu mwade chakukala wani
badili projet wa kwenda maji badibumba benga kwenza à partir wa le 24 décembre katwena twita babukalenga na shabu mwakandi mukongo emuko mwina ni mukalenga ba munemu province ni mukalenga ba mwetu wamu katwa twita bakadibito wetu ao jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasayi njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba lumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasayi mu province wa Kasayi kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasayi Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province ewu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwa byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwa kale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasayi mba mwangala mundonga muyetu tujitwakula bwa kutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu Kasayi mutoke Kasayi kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika julu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanayi mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasayi Oriental bonsu famu bwa kuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu.